Narodna legenda Šaban Šaulić tragično je preminuo u saobraćajnoj nesreći u februaru 2019. godine kod gradića Gitersloh u blizini Bielefelda. Iza sebe je ostavio velike hitove koji su obeležili njegovu karijeru i nastavljaju da žive i nakon njegovog odlaska. Međutim, malo ljudi zna da je njegova prelepa balada Žal prvobitno pisana za drugog pevača. Pevač Saša Matić ispričao je kako je kompozitor te pesme Bane Vasić kontaktirao njega dok je bio na putu i pustio mu pesmu preko telefona. Saša je tada rekao da je loše čuo i da će je bolje poslušati kada se vrati u studio. Međutim, njegov povratak bio je povezan sa putovanjem u Ameriku. Saša je objasnio da kada je u inostranstvu koristi broj te zemlje, te se isključuje sa srpskih brojeva. Bane Vasić ga je tada zvao i zvao oko 15 dana, ali nije uspevao da ga dobije. Nakon toga, kompozitor je odlučio da pesmu da Šabanu Šauliću. Kada se Saša vratio u Srbiju, pozvao je Baneta, koji mu je otkrio da nije mogao više da čeka i da je pesmu dao Šabanu. Saša je na to odgovorio da je to isto kao da je pesma data njemu.